Direkshon. Direction. Direkshon. Escucha y ripiti. Listen and repeat. Escucha y ripiti. Esa kita e kaminda pa e pomp di gasoline? Is this the way to the petrol station? Esa kita e kaminda pa e pomp di gasoline? Na unda e pomp di gasoline mas cerca ta? Where is the nearest petrol station? Na unda e pomp di gasoline mas cerca ta? Bopor abisami komita si llega na e pomp di gasoline? Can you tell me how I can get to the petrol station? Bopor abisami komita hasi llega na e pomp di gasoline? Mita perdi. I am lost. Mita perdi. Sigui stret. Go straight. Sigui stret. Sigui e kaminda. Follow the street. Sigui e kaminda. Kung leu eta for di akinan? How far is it from here? Kung leu eta for di akinan? Eta dos kaya for di akinan. It is 2 streets from here. Eta dos kaya for di akinan. Eta prome ku esquina. It is before the corner. Eta prome ku esquina. Eta después di esquina. It is after the corner. Eta después di esquina. Eta na esquina. It is on the corner. Eta na esquina. Eta na e otro banda di kaya. It is on the other side of the street. Eta na e otro banda di kaya. Eta einan. It is over there. Eta einan. Eta akinan. It is over here. Eta akinan. Enota leu for di akinan. That is not far from here. Enota leu for di akinan. Namang robes. On the left hand side. Namang robes. Namang drechi. On the right hand side. Namang drechi. Eta deng bicendario. It is in the neighborhood. Eta deng bicendario. Eta leu for di akinan. It is far from here. Eta leu for di akinan. Eta cerca di akinan. It is nearby. Eta cerca di akinan. Qua ta e miho manera pa llega ayanan. What is the best way to get there? Qua ta e miho manera pa llega ayanan. Bopor amustrami riba mapa? Can you show me on the map? Bopor amustrami riba mapa? Danki pa boy yudansa. Thank you for your help. Danki pa boy yudansa. Final di les dieskuater. End of lesson 14. Final di les dieskuater.